Twakutangirira eshaha neza gacenshwire ibiro byo kwezi bya 2025 okwezi no kwa mushanju omwaka n'2025 Serena nuwamanya nyine Sunday Brian ito turabe ntukusiya gacenshwire agutwatebekanisa omwebazyo gutwaza kwakire mutu y'amakuru kuturagaruce twije n'amakuru ombwijire tuza kutandikiraho amakuru ombwijire ishabaramuzi wa Uganda Justice Alphonse Owinyo Dolo yatongoza itaji rya koti ejururwamo omurimbarra aha mukoro gwaba aricamugorani omurimbarra City North. Owinyo Dolo yajira ngu koteji nayo kwija kwera kucendeza omwijurano gw'emishango omucange ca Burenge rw'izoba. Omukoro gwo kutongozaho kotejururamo omurimbarra gwayitabwamo abebembezi ab'ekitongole ky'oburamuzi omwihanga ababa barumu ishabaramuzi Alphonse Owinyo Dolo, omuhwezi we Dr. Flavian Zeija, omuhababe mukuru wa government Jane Francis Abodo, abaramuzi hamwe n'abebembezi abomu rurembo orwambarra. Owinyo Dolo omukugamba kwe yasima bebembezi abambarra sete ahabwo kuhayitaka okwombekaho koteji. So we brought the Court of Appeal here. We made the decision and have created 8 Court of Appeal circuits in this country. 2 are sub-region, or 2 per region rather. For Western Uganda, we have Mbarara, the ground for which we are breaking today. Then we have Fort Portal. Abokuba bagira ngo kombeka ekizimbe eki ni billion 29. Billion 29 kutwarwa contract owasiyani wenga. Hari habita bakuzaganyirwamo. Nibaganyirwamo bata. Hari abakozi abakweta ba porters, hari abakusupplying nabwo akama baraga nigargankaye. Nigargo umukirondaha rw'ebishuri omushenyi nuguruga rwampara abanyarwampara nibaganyirwamo abatimba omushenyi ogwo gutaha trucks narabirore baganyirwamo kanshi aba hardware amaduka garyom noyijaguza emismari baguze mpehimbwa koti eruza kwane twera Western region harimo za ntungamo za Isinjiro za Kabare za Kisoro Ibanda Kiruhurana n'ahandi ejikoto kuzaha ejiproject okuzaha neza kumara sente zikwingana billion za 29 nchimanyisa ki nk'abanyambarra abakoreje emirimo y'okombeka emirimo ya burijo abateki nangwana n'abakozi benyini abantu profession biza ku bantu bakora emirimo abantu abina amataka abanyambarra abina amataka gabo hihi n'umwanya ogu nibiza kombeka amazu ago nibiza kuba ngararwamo abakozi abo. Ishabaramuzi hona yakingaho no mushomo ogwesandemwe ahabaramuzi babangwirwe ahankora iyo kuhozese mishango kitaka kandi yashaba abebembezi ahandengo zona okwejumberamo. So I am asking our members of parliament, I am asking our district and other local government leaders, please, when we have an opportunity to let people who are responsible for the allocation of the resources, we meet them, make the case to the courts of law. Project yo kwombeka koteji neza kumara mezi 18 eri kwombekwa kandi neja kumaraho shilingi billion 29. Amakuru aga gashakwa Ram Edwin Omurimbara.
Ram Edwin webare tugumiza munamakuru obwo hari kubura yeshaha okwika aha Kirihiro Merankongere abahereza ba Radio West bacamwira abantu mu rubwizi bwera omuri Kashare okufa kwabura umwaka ogwo Radio West neja guze myaka 26 eyamara ombuhereza harukubara yeshaha bushaha Radio West kajaguze myaka 26 yamara ombuhereza bwayo abahereza ba Radio West bacamwira abantu babwiza ubwero muri Kasharo kufa kwabura omahisa nyungu Kinihiro Merankongere muza fori yali mukobi wa pulenga tukakuba fene tukusitutize kalerwe aya baradi mu China gitwale kumba ba China bajime matwale yaraba ba motoro de kume ba mulabye abahitira hamwanya wo bareberwa n'amashemerwa hamwe n'amatwenge ubwo barkwebera nagaba bazini hamwe n'abahereza ba Radio West barkubacamura ibyo bukiryaho umyishengero w'Isinjiro North kandi uri minister w'ubuhinzi no burisa Honorable Bright Rwamirama nawe yahayende okwera umukurisa abantu izoba rya nyencakare radio yanyegi irabisemu okushobora ibintu bingi na munonga bikwatire n'entunguka kandi yabaniraka ya government kutaho programs za government n'abantu kumanya ku budget ya government ko kutwaza Kinihiro cy'umwaka wo gucesurwa Merankongere kandi kija kuba mu Chayika cekizo bari yanyencakarorwa mukaga birabera na mukaga kandi okutaha muno mutwaro gumwe gonka kandi gates nizija kuba nzigurwa shahe mu mukasheshe ahabwa TV West ndera akiza webare atizan twongera kumanyisa omuritiza wa Radio West no murebe wa TV ngwizoba tutwire turinzire nizoba rya nyincakare ebirabira na mukaga omucayika ceka turukujaguza hamwe na Radio West emyaka 26 yamara ombuhereza emiryango neija kubeyigwire ahashayibiriza kasheshe kandi okutahamu ni shiringi omutwaro gumwe gonka nyaburawe utakaferwa ntugumiza mu namakuru ecuro ecabushesheri izoba abarukuteza obururwa NRM baranjura abasinguzi ahabwa ba meya Robert Mugabe Kachebezi yasingo bwa Lord Mayor kandi Jomo Mugabe yasinga ubwa meya bwa Mbarara City South bito bwa Mbarara City North bwo tubukaranjirirwe okubara no kuranjira bururo Awambara City arengorwa abameya n'abakansara kuko rirwe a officer NRM aho murembo Rwambara akaruru kuba Road Mayor Robert Mugabe Kachebezi ni wakasinjira ahiro bururu omutwaro gumwe kanana runana sismurari ya bururu omutwaro gumwe 2027 na mukaga kamsimedano hemba ihayo bururu 10:17 kamcha habati mutunji ya bururu kakaga 15 anana kamwe isime Godwin ihayo bururu Bishop ashitunabuna korshaba Evelyn ihayo bururu 10:28 nabona ahimbisibwe Elius ahiro bururu chenda nakamwe obururu waba division mayors obunabo burangirirwe Jomo Mugabe niwe asinjire
kucicira akaruru kambara City North barangira gumisiza cya wisho bitwaza kushesha erizoba okujaba NRM Electoral Commission obebembiremo Kawes Patrick bagiranga hariho enshobi ekozirwe omukurangiroko turebere ebintu ebyatungire erazi evagarika bakakora kintu so nicyo nani mushabira abantu wahindura ntamu wagarika wahindura akabiri wagarika wahindura akashatu urukwate nyinjo kaziteko wachagwisha ukakwate nyinjo kaziteko wachagwisha ukakwate nyinjo kaziteko wani ukagaruka lastire ukashanga ngo erizo the results za boma nyoti nyine mu agent wanje no mwe ntinde no utorinde so msekere system ya by acknowledging errors na lose closely because the mistake on system no ereka this is chawish oridingire no then a declaration form someone says chawish is ahead abo batambarishire nakanana kwajireba so serious numbers too much typing error ne basakubo teachers bajara muri so bagizire bata bazukoze sinjirebe n'abantu abakubyo mu mbazabo barone basashira tibija NRM eno na ino bururu rwenda kinana na mukaga cyagwisha ino bururu bishatu atano na buna konka bakwasiro bururu bwo mu ruko gwanje gona baguteka side ya cyagwi twargo mwanyugo office ya NRM etiza karuru yahiritse kuhanikira gumisiza cyabwisho ngo bashazamo declaration form iba muhire ajigarre a office babanze okujiboneza na munonge nshobi esikozirwemu aba TV West ndese nyomo Gideon ahomre tugumizamo n'amakoro abatura mu district ya Shema bagarizayo twira chairman w'entebe ya katano Jemima Tumwejuche Buhanda atyonukwe kukwate bendera ya NRM ahabwa LC5 oburoro butirwe nyemwe bazyo omu district ya Shema Jemima Buhanda tongero burore mitware 258 arokusinga Edgar Mukondane okwasere cha kabiri oyihire yo buroro mutwaro gumana kashanjo 259 Rokia na Karisa osingira entebe yo bwa meya bwa Shema municipality ayihire yo buroro kenda 5 mushanjo kandi ogwa kuratirwe Moses Bishweko no buroro kanana 295 Tumejiteje Mabanda, who has scored the highest number of votes, 26,858 votes. Bantorine omubandi bampa obushekiki bw'okujuba ogundi omurundi kubebembera omushanani gujwa ahabw'okwenda ngu ngumizemu nenga twena tugumizemu netunguka ebitubire twatandikira bishemerirwe munonga abo kuba byabitanguye twatambura urugendo rumwe bintu bingi munonga konka twahendera nisima abanyashema bona aba basize kubaho tukarwana urutaro okutwarusya ahamuhera Buhanda ahamiza abanyashema ngo byone bitwirene bigambwa aharyaba barkweta ba stakeholders ba Shema ngo tarmuhoho okubaho kwerizoba nkagiro ushakiki obunasinga na percentage ya 8 n'ekintu nicyoreka nguriri njerizeho kugira ki koreka muranga ngu tinyene nshonga yona tinkabagaho mushuma kandi tindiba no kwiga mwe abanyashema ni bashaba tugumize mutwatanise kandi twirinde mbagambira ngo haro life after elections so obururu bwawa tugere obusinge buli omwagire okubaje ogwagarukire yagambira abo bona ababire bahereze kuramuza district ya Shema bahereze no kwegabira emirimo obwo barkweyeta barkwebembera district service commission ngo barondeza business ezinde zo kukora ngo ahabwo kubebyo wetari kwija kubyikereza itwene twebembera local people now bo bandi bamanya ngo tubari local then aba ba stakeholders bo bazeruguru bwebembera abantu abagizireki
abarya higuri twe baturekere local people rukuru kuteza karoro ka NRM omu district ya Shema nagira ngo karoro aka katirwa mu ihorere omugandi okubara karoro mu district ya Kiruhura kwenderiro mu kusikane bitoji bwanyuma yabesimbere kwakanise birugiro mu kubara karoro aka okusikane bitoji kubira hagati ya Emmanuel Rubajemore na Enoka Rukutana aho buryo amabire na Rwana Robosinguzi obururo buresereho buzubu burugero muri nama parish aho abahagize baba biraba aho barakugera ngo tubuhikire kubaheza kushikayo overwhelmingire akaruru ka karkenje munonga abako twareba akaruru akaba kaza kabanzaho enamba ye rupango munonga tware umujaro wasinga yayo bitanaje nabashaka hatu baba niyo bacarenga akaruru ka Enoka abako bamanyangwa akaruru na bina akenda muheru egomborora nke ya Kironi ne ya Nyakashashara babeni baretire petition babeni bagira ngo bamwe batera akaruru bakatera abantu bagira ngo abagenzi bamwe tubasayininga obundo bwa Kashonji nabwo bureseraho butikerezana baro kugira ngo tubuhikire Kashonji abantu bine biniga Kashonji abantu nibarara batabyanditse bari kubateresa ahubwo nshobikeze ese kureka zakureba kutura kwatanise n'abantu Kakashonji ubururo bwijaho serivisi ibire yambuga yo kubanzane ya kabiri tuzijaho egombora ya Kashonji harimo ushobora bwinshi munonga nitushaba gavumenti nitushaba teki ya Kiruhura egaruka hansi omukaruka ka Kashonji ekaterezi okurigirra amagombora 18 amagombora 2 n'abantu bakirizayo kwetombwitera kandi agagara mu Kashonji na Kinoni gasha kwa Mike Twachire na Paul Turyamureba twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri agarukurataho nagakushikibwaho Mobet nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobet bakabito mushipa kimwe agarukurataho tungura obwegese bwa science mu mashomero MTN yaherezayo za Kanyabwenje umushima kugira ngo twabahereza computer na internet bakega babisakinga babaye agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobet nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobet bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji webere munonga se nanye bambe nasimu bitu zo nzinga nishatu n'icweka ego se wanga wanje
biki bishikanushwa sente zampo konka anko nobasa kuziha simu ugumiza muno yawe zande bisimu byawe oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa inyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza werare nko mwerere n'ubufaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform insiye biroto birungi Otwiro inechetengo chokushoma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beja basya kuri ni kugenda omisha hishomero ebirukiraho terera notu mushanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health Nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Erigenda yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33
noyenda kwishyikiriza ikiroto cyawe icyo kuhera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo ag'ebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy hamwe na Bridge Course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapensi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka mbogo kanaba murungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Aba Quantum Foods Uganda habaro kufitiye enkoko z'amahuri ezenyama na broilers abakugu ombyo kuriya byenkoko no buhabuzo mu kuzirisa nibeta barisa mwe n'abambarira n'imyanya bahererere kwijo mushomo gwizoba rumwe gwabarisa b'enkoko ebirabira na mukago kwa mushanju 2025 ahari Mirror Cafe Bam Petrol Station hehi na Quantum Offices imbarara kurugasha 3 z'akasheshe kwikasha mushanju zihango kumayibiri kukiraho tera note mushanju note 2 ashatu n'eshatu note 8 ashatu n'emwe na note mushanju 2 nkaga na mwenda note 4. Akachiko akatirweho mukuru wihanga okutandika kurure manje zarjero mu karora ka NRM akaheze kuterwa enshumenche ehwire karanjira ngo nikaza kutandika kurure manjezi aharwa kabire sandere kwija kandi bahamya ko bari kuza kugendera aha mazima. Ebi byagambwa orukura omukachiko akabantu 29 abarabene bahure mbanja Ningash NRM Tribunal ezirugire omukaruru ka NRM Mr. John Musime ngobwa hati babasize kubani batunga emishango y'obururu erukwingana bishatu kinana na gumwe okwetero rihanga kandi erumo kujinjirira DR forms okuteza karuru abatari bekibina okuhindura voters register nebindi. As of this morning, the tribunal has received 381 petitions from across the country. In accordance with the guidelines of the Filing and Handling of Election Petitions 2025, issued by the Director of Legal Services, each petitioner is required to serve a copy of their petition on the respondent. In addition to this, the tribunal is taking proactive steps to notify respondents through mainstream media,
electronic communication, and direct telephone calls using the contacts provided at the time of nomination. Ogu yayongera yagira ngu buri izoba nibaza kuba nibahurira embanja 56 kandi nibeija kumara kibanza cyo kwa mwenda 2025. The tribunal has been organized into 8 panels comprising of highly competent, ethical, I like to underline ethical, legal professionals and trusted cadres of the party, and hearing of the petitions will commence on Tuesday, and that's a slight correction when you read the prepared brief. Tuesday, not Monday. Tuesday, 29th of July, 2025 at 9 a.m. sharp at this very place. Akirizibwa kulondesa abaana bato ate abantu bonna bwanga balondesa abaana bato akakiiko kajja kuwulira obujulizi obwo kawe ensala yaako. Orukura ebya mobilization omumaka ga mukuru w'ihanga Robert Rwakandare yashaba abanya-Uganda okukuuma obusingi. Ahakarubo katagenzere nginga bakagira ngo tubabarangire kandi bashoboka basingire aho kitinesa president atira hakakiiko nikaza kutana ku rwa kabiri anisha ngo tukate mu bwisigi tubanze tukurikize ebeka kugamba ngwe tureke kurwana ningo rike kushari mushaka gito abo tubashikire nga president kaza kutaho kintu naba yaje kuyetingire yarebere ngweki muze kucona anda kurura amazima g'abanya-Uganda akaba abantu bakuturira karuru mariko bakufutirira karuru bamanya ngo ni usingire hona nogasinga kandi taro bwebezi butakorwa warhanga rahanga kubaza ngo ni umembo ni umwebembezi urhanga yatorana hona nogasinga kandi yatari yibona ngo kuzumuka kiko hona bakusinga ngwe tuyikirizane ngurhanga ecyakutoranire nikiruguza ko Omugandi Kaltundu Alex Okanga asinjire entebe yo bwa LC5 arukusinga Benon Karija ogitwiremu. Mukama ayabasa kutusya haryeki atariho umuntu batero rubari atariho umuntu bakumva ngo bamureta hane mbundu niteka ngo mitoma yitu twatwatanise hariho umunya-Uganda ningo munyamutoma ashimiye kuba nabingwa kurya keke ya district ya Mtoma n'abandi b'abayobozi Tawunikiraka wa Mutara sub county wa Mutara town council na rwo muri Mutara sub county polling station eyatera bakaruru yajya antagonizinga cyaretera yatera muri yo bururu ubutwabatsingire. Abanyamtoma borekera kushemererwa ahabo buringaniza obubire omubwebembezi bwa district ejo kandi obukuza kuretaho entebenkana kuruga omuntaro zo by'obutegeki ezitwiremu. Nyina kweta mwana wanje Karija wawagwa uije kahonda niwo abani ukagwa jire tukagwa na bakansara mwena bagwa mwije nkanye chairman w'ababandize kugwa mwije twore kibira cyabagwire supportinga Museveni mwene nyowe nisima abanyamutoma ahabwo kunda NRM kana nabwo kunda kukuru wihanga president Yoweri Kaguta Museveni ninyongera mbasima ahabwo kutera karukeshunga kogarkanisa district yitu ya Mutoma. Abantu bashatu nubo babire barukayanire bendera ya NRM abarumu Alex Kartundu obasinjire Greenford Kapota na Benon Karija otwira chairman LC5 wa district eji gasha kwa Jime Mhumza na Ben Mhozi. Mwibare abanyamakuru bitu Bishop w'ubureberezo bwa Rwenzori West Right Reverend Barnabas Tibijuka nagira ngo hashemereye kubaho empinduka umuringo ogw'ekibina cha NRM kiri kuteza amakaroro ka primary okwenda ngo enshobi ezibiro mu karoromu zitijagaruka kubaho. Arikugambaho n'abanyamakuru mu makago bwa Bishop mu district ya Bundubujo Bishop yerekero kwatwaho kwa mana habwe burumira nyamwinji ebyo yerekero mu karuraka. These registers without photos of the people who are going to vote as will continue causing chaos because they simply read and someone comes. There is no any mechanism to prove the truth whether that person is the owner of the name. So we need some reforms in the party arrangement if we are to grow in the party and if we are to promote peace as the party.
arikugamba n'enkuyanja y'abantu abahikiraho akawamara memorial grounds omu town council ya Bundubujo aha mukoro gw'okusiima Ruhanga aha gw'okusingura akaruro ko wabeera minisita w'ebyobushubuzi Harriet Ntabazi nawe ayikirizine na Bishop. So we say maybe we can go back to our individual campaigns where people would not fight because I was affected. We were cancelled, but we went as individuals and we did our self-campaigns without any problem. They should adjust on how elections in the party are conducted. For example, the issue of some few individuals wanting to decide whom to go through instead of the people to decide on whom to hold the flag for the party should be addressed. Ntabazi omukarura katirwe 2017 okwezi okakasingo wabiratwire omu ntebe Richard Gafabusha n'oburure emitwaro 3,387 kandi we Gafabusha akatunga oburure omutwaro gumwe 186. Ogu nagira ngu nka district ya Bundubujo barikumanya munongo mu kuhinga kokoa government ine kubijuka ekabahereze ekyoma kya kokoa okwenda ngo bakagitaha mutindo. Cocoa factory is a problem. That is Wamba gold. That is what makes Wamba what it is. We need that factory for value addition so that we move to another level. Omugani makuru omunyamakuru Prosper twebaza sinjiro kwate bendera ya NRM habwa district ya Bushenyi n'oburure emitwaro 6,11 kandi we Jafar basajja barabotwire mu ntebeji ayihireyo bururu omutwaro gumwe 1597. Ni kurashimirirwa munonga amushemerwa gandengire abo abanyabushenyerijo batira karuru batagemerwe bataguzurwe batora n'umwembezi babane benda kandi bamfereza ubugu emitwaro mukaga no ubwaringa emitwaro mukaga nakakaga no bwaringamo kandi ubundi kuhamya ngo kwereka babine kika icyo ufiteka umwembezi ubarkwenda. Ahantebe y'ubwa meya wa Bushenyi Shaka Municipality Richard Byaruhanga n'warangiririwe nk'omusinguzi n'obururu kashanje 537 arukusinga Evaristo Mucunguzi n'obururu 1586. Kandi nyenda kusima abanyabushenyi Shaka Municipality ahabwa support ningo buhagizi ubwampire ukushemerwa okwanje ko nagera nabo kurangwa abanyabushenyi abimperize je myakena bagarukana bamperize ubushobozi bwabo. Habireho n'ukurangira abandi basingwire entebe y'ubwa kansara ahabwa district. Elected kansara Ishaka Vision. Ready supporting abakazi ngo kuntwire nimbagambira kurabira umushuburo yabo kurabira umuhinga. Amakora gagasha kwa Jonathan Singwire na Abraham Muganzi. Tugumiza munamakuru akaruruka NRM chegegwa Norman Birungi akasingire kandi obere nakurura okuteza karuraka agizire ngo kabere akihorere wageragera nsana kabire karmu akabanyishenjero. Entebe yo kwatira kibina cha NRM ahabwa mukuru w'entebe ya katana ahabwa chegegwa ebire esimbirwe abantu bana barimo Oscar Kari mu ngabo oyireyo bururu bishatu kinana nyansi yo mugumyo bururu mutwaro gumwe 10,13 John Kisoko bururu emitware 2,855 kandi we Norman Birungi ayireyo bururu emitware 3,8 8 kandi abarukaga 18 bari ya nopos ba district councillors kandi abo chairman C5 bere twine ba candidates bana ahi Birungi Norman abantu bamuhereza akaruhuko y'umunonga yasinga entebe twatire bendera habwa RC5 nindaganiza kuba muntu omulizi omwesigwa alukukora bona kandi alukoroba mu bulingeri yote nyongera kusima kitebe kya NRM abo kutumugisa ubwo kutekaniza tutyo.
ahari ba kansara 39 18 barabireho batine cyakanisa babaterirwa karuru bakasinga basima babatire mu bwesije ndakusima abantu bakabata nkwasinywe abanda bire munyabagambira ibigero byange mwekiza mpaka rumwa nyimera mugongo mbakuratire imyaka endi 5 imbasima habwe imbasoko bagambira ngo nkozire mwabikiriza mwabara amazima baritimba ina sente zo kugurira burune kujuma n'ibindi bitwakara mu kampaye mu ngonzi nyimera mugongo nasinga bamano kundangira sasa district muhondo bwanyuma yaba kurangerwa bayitororo mutahuni yacegegwa bari kwemurika habwo businguzi umuganda karoro kentebe ya katana wa NRM kabire kesimbirwa abantu banabaruma kampora Odomaro Robert Katembora mubangizi Unicent hamwe na Karungi Joseph utwira chairman w'entebe ya katano kandi kasingire declare Karungi Joseph who has polled the highest number of votes totaling 51,243 representing 71.8 votes. Joseph Karungi asingire no bucweka nshanjo na kamwe harigana kandi yakuratirwa Unicent mubangizi no bucweka 26 harigana na no kushaba ngo base kugumizamu endijo myaka omukamwingi kandi nawaza kureba n'amashomero gitu na n'amarwariro nabyo nibyo yongera okukora kurungi UPE PRE performance ekyo negumane yongera wazo marwariro nitwongera kugombeka twongera kutamwe bikwato twongera kutamu n'abashaho ayi naho iko kashango bugabe bw'omuntu bari kuburi batiri wanyetekereza okutera karuru n'obugabe kuko buzese obugabe bwanje bwesinga kunkaye naho iko kashango bugabe bw'omuntu baburi batirira ukebuza ngo hati kweri habe hoki tigansomburwa NRM bwa bona itonka NRM nsakubuza mu kekitori igi niyo shonga bwenki omwezaga agatsigarayo itonka kamwe nsakwete nchiko omukachiko kitu kadeki tureshonga turobute obutetomboita obuturabase ahiturabase tubagarakanise abarareme nabo twikirizane nabo ubwo hataba kwasire bendera za NRM nabaza kutandika kwetegurira karuru kabona gasha kwa Ferpo Murangira na Anthony Twine mwebare abanyamakuru betu katugaruke tumureho ntitugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako ha mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amazina banyitaka Chabewini shahe tsindukanyahara mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natana ko ka branch ka business ngo kumukareba
nashanga niyo mu remote area etari amashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mpereza system yabo niho fridge niho aka TV kanje so tinyine nshonga na free solar mweniwe owa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha abantu bambarara isigiro lyantonde ntungamo lokongeri kanongo kisoro kabare ruciga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga evangelist Timothy Kabare warhanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza n'obumanyiso ebi akozire hagati yanyu ecine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 nde biri 10 tugyaba twinemo mupira ogwamani bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zone kandi ogwa mukaga nituje kwa twine lunch free of charge nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa yiguru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twinebishenge byo kuraramo ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 3 nshanje 4 nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Abakampala bijire ekyo nikirungi lito tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokoze sesemu yawe twine momo ugamwani burunda chenji wubere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu necweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzande bisimu byawe oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa inyo umukure naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebi nta motoka muri muta anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okore sente bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashemerwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara hawo mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa
kandi etekanda iwe tokwetaga kutambura iwe nawe okusitama hati tuguma mwiruma shwenkazi cyo hirwe oine gumisiriza iri zuba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombirabira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugura omukampani ya mufite bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa mufite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga mufite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya mufite okweyesiga izuba ryona. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. umweshongozi uranganwa kandi umukundu w'abantu Kate Mukiza owabingerekanyoza zo no muri mbara abo kweshongora kurungi yakutebekanisiza concert Rugogoma ekibikire tikizunda live concert ibinabira musanzu bikuze kwa musanzu 2025 ahara Agip Motel omurimbara ukutandika shamunana zihangwe mpako mwabazya naza kubashagatirwa bandi beshongozi ukutahamuna mutwaro abane kumitana VIP mutwaro family table emitwaro 30 silver table emitwaro 50 kandi golden table ni miliyoni nyabara izatsemerwe kumwe tuburwengiri kandi tumuzi wo mbyeshongoro. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Nabaramuzi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafero muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka iki ni kinyarakereza ahaboko butandezi nizibasa kwerinda fayo munonga oyisebura kuba rw'imotoka nubu wakubura umushabazi baba bari abana batungire intebe z'abana ezo motoka kandi eziningoba kandi okimanye ngo abana tabashemerire kushitama umumisho mu motoka wabo ri ha muhanda kuraterebera jiro ebiri kwebwa twena turi n'amagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. nagacenjire entebe kansaze kinihiro mirankongere zigwire hasigara eshaha bushaha umucaye kaceka kandi bariyano bakora ubuceka ihembe okureba ngo izobe rya nyinshi akari rya agenda kuronji okutahamu nishiringi omutwaro gumwe bwonka ngo kunana kugambire dera handi okagashura okashemeza amisho. Eshaheji ntichongera kweta abantu mwena kwija nchakare omukinihiro kitumira nkongere cyo mwakogu kandi tugace twagita aha TV Western Radio West okongera kushemerwa n'abantu bitu nchakare ntusakwa turiyo bota muro twetere ekinihiro twinaneza abana buli kimu mukoleki mubarete tubakabaka basakasi mu Uganda baba maratu wali sigandi ki
no tugenda bakuba yakasiki tuzona nazirese okuva ebunayira nebwera zona nazisoma nazirese nzizemba kakase nga wembadde nkikola nzize nkibakolereko ddala wano live mujje ebintu kyona kiri tayari sakasi VIP weri yabagalana cyo twakirese baba matatu yazze tatuyazirese zonna ibifananya bifulumirawo studio twazitegese daziraba nawe ziri ku mutindo kugamba abantu bona tubetegekedde bwenu okutwarira hamwe ti bwenu ekitinga kirebagananye kwiha tutebekanisa ebiguru eki kyaza kuhenda rekodi omu biguru byona ebiturakozire ebya Radio West gamba mpuze abo kuba abeshongozi turesira abeshongozi barungi munonga mbwenu mu bugufu turesire kurimu y'abeshongozi ite Burundi kunegenda kubera yanjawulo kuba UPDF egenda kubera mu bundi polisi egenda kubera nga weri kwanza agenda kubera nga kwira security yawa era buli muntu agenda okujja mu kinihiro agenda kuddayo nga nesimuteri agimututeko stage yayombekirwe kandi sound yamazire kuba tested twatukomera mu nkiko n'aba security abakuza ku exhibitinga ningashi abakuza kushubura binemu imshuburo abakuza kuta mu restaurants amabara ebyehubo byona byabire seti gates zabire zatirwaho ebyekimere byagireho okubaga inyama yakira ibitoke byakira abateke bati amahega bagahembere ubwenu buri kimwe kiri set I'm going to show you part of the read. Omugurusi. Ntenda kusima omugurusi kaparaga mahuko habwa ekikorwa ekyobumu ekiyakora kutereza ebyokulya omuntu wakumanyenda abanyankolo rufumo n'umurumanya mwebale muno omugurusi neka yawe nkoku mwareba ekinhiro already chabire twenje omukasheshe shayibiri reka tweshange kacheka kandi emiryango neija kuba yigwire nkoku nakugambira okutahamu nishiringi omutwaro gumwe gutugonka omusente za Uganda obarireho kurya okunywa no kushemererwa nebindi nkoko rabe no bishanga iwe corakore reba ngo tuwaferwa izobe rya nyincakare twagumizamu n'amakuru ihanga rikwetebekansiza okutayayisa empaka ezo mpiro gw'amahanga ga Africa za CHAN ezo mwaka gw'2024 neza AFCON ezirabeho omwaka gw'2027 omwebembezi wihanga yashaba abanya-Uganda na mnonge myeto okwejumbira omu byemizano ngo hakuba nibayamba okubahereza emirimo. President Yoweri Kaguta Museveni okaburoku yakwayobu yaba natongoza impaka z'amahanga ga Africa za CHAN nezo mwaka 2024 aha mukoro go kutongoza ho gwakorwa Chai Kororo aho Uganda iriye mu amahanga ga East Africa Kenya hamwe na Tanzania eziri kwija kutebekana sempakezi. Janet Kataha Museveni uri minister w'iby'byegese n'imizano yayebaza amahanga gona ga Africa garkwija kwezumbira mu mpakezi eki yagira ngo nkija kuhereza amahanga ga East Africa ekitienza. The local organizing committee for CHAN 2024 and AFCON 2027 that I chair, together with the various agencies of the government, are committed to delivering a safe and secure tournament for all Ugandans and the visitors that shall come to our country. President Yoweri Museveni yahamiza abanya-Uganda ngo naija kongera sente mu byemizano okuyamba heminyeto kutunga emirimo. That the government is ready to co-host a successful CHAN 2024, which shall be remembered for a long time in the minds and hearts of all those that shall participate in this tournament, in one way or another. Now for the youth, sports is a safe
energy consumer. The youth abavuka balina amanyi mangi betaaga okufuna amakubo agatalimu kabi gasaasaanyazamu amaanyi ago. Tiyakomaho yashaba abanyayuganda n'abantu bono okugumana bakore exercise hamwe no kuzaana omupiira. There are a number of advantages. Number one, stamina and determination. Sports helps you to develop stamina and determination. Otherwise, you will not succeed because it's a bit tiresome, but it teaches you to persist. Yashaba amahanga Uganda, Kenya hamwe na Tanzania garukuza kutebekanisa empakezi okukora n'amaani bakateekamu obukoryo okubasa kureba ngo bahangura. Empakezi nizitandika ebiro kusya ebiro 30 ukwezi okurukwija kandi ihanga rya Senegal ryoroherekere kuzisinga. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza amakuru ago ngo gatsiya muherwa gacencwire tukusima mnonga iwogumire netwe omumakuru gaitu Serena nuwamanya Sunday Brian nabanda butwakora nabo tubasima tubendeza okurara kurunji bitunyongera kwijusya ngunyinca kare ebirabiro na mukaga ntuza kuba tugiye mu cyayika ceka Radio West eri kujaguza emyaka 20 yamara obuhereza ekinihiro echesirwe merankongere reka twishangeyo